l'ase de Josep Pau. L'ase de Josep Pau anava un atruso rempit de mull de mar joioso. Marxaven troc a troc. Josep dice al supent, Martí, te pagaré mia punyeira de bren cai e rosti vinçós express per aquel lengatge. Vos dirai que Martí comprenyós l'engatge. Arribats en planal en passo l'hospital, veso un flor d'anel selaig a l'arsenal. Terza, digué Josep Pau, que no vos ho pensado que has hagut de passar sul que de la daurada. Espanyaràs vinçós, n'hauràs per un xau. Dic xalàs en Martí, te quiti pas qu'un pau. Vos crompàs so que cal. Botarai pa més jur. Te portarai de bren, secret com un amor. L'amarro fortament e se'n met cap al punt. Hi havia pre des anells, un aujot, un punt, que eren pas per lavar, ni borrassur, ni perla. Eren per los soldats que s'ho din la caserna. Arrivo d'Artiur per ser de barbullar, canvejo l'asirot per pla ser rexugat, i butto un xurapel, sabre, quepí, tunico, l'han vestit e copat com un xaser d'aprico. Just en aquell moment arribo Josep Pau. E dis tu t'enfilo, a crapuro brigane spesso de canaio. Te crompavi de fe, de cibada, de paio, come t'avevo promès te portavi de bren e te sos engacciats amb un cursetament, n'és pas que un gos piso, un piot, un ocudero, e se'n ven a pam furiós a perralero. Sapendo le veian arribat, tot enfuriu, i dir-me que te'n fai, budiu, on diu que la crico te croque. No, ma paura. Me de que te'n fai, no es troja que s'és engacciat. S'és engacciat? Vedeu vendrà, sergiano coronel, chi sap. La setmana que ven aniràs a la fiera. A me 35 francs n'hauràs de premier. O, me serà pa maier, marxaven tan d'acord, faig so que vull jo per pas ir una tort. En fin, tot en parlant e tot en secundant, arribèrent a se cuchar, totes dues. Me les suer les artillures, quan vejo que dius a pas destacar la girot, le destaco. E que havia per menjar de tota la jornada, se'n ven amb la testa creus cap a pan del mur, prico tan fort que spambolija netto. Se mette alla finestra, cali racò. E il nostre asirot, e l'asirot, vai obrir il portale e lascia di dintre. Te vuoi fare vedere che si venisse un soldato che abbandona la plaza. E che vas fai, budiu? Ben vau a Toulouse e denunciare la gendarmeria. Josep Pau partís e se'n va a la gendarmeria. I arrivo, pam pam, qui fait ce bruit, dispose une grosse porte. Les vaillants al fileu per prendre les Arthur. Vous ne vous trompez pas, le fait, il est bien sûr, sont très dolents de fred, de rire n'ai pas l'envejo, e spasa amb aquell temps que l'anèiem passejo. Gendarmes se leven, prenen l'ussar, lo revolver, lo fusil, e em bataclan d'enfer e se'n vau cap al pan. E mi ajonei sognavo al cloquier de Blagnac que la troupe arribava. Les trouvís le portal et les brigadiers ils mettent la main sur le rèple. Pim pam, 12 coups de père. Et rendez-vous des Arthur, nous sommes les gendarmes. Ou sans cas de pitié, vous passez par l'arme. Et il dit Josep Pau, il mérite 5 ans, voli pas qu'il tuet. Vau vous cercar l'un et comme colle veres. Josep benestrarà le burricoc que rego. Alors, le gendarme vexat d'aquesta traïció, alors de prendre l'ase, arresta Josep Pau. La fête fut qu'est sérieuse, se jettet a l'Ardeno, et Rousseau m'encaget per le tirar d'empeno un cosí cosinier chez le préfet de Blama. Se'n sia mal tirat, sense aquell codemà.